7 sati kada su se uputili da dignu 200 metara mreže barakude u uvali Mala Mačka na jugoistočnoj istarskoj obali, nisu ni sanjali što se uplelo u njih. Teško je vadeći iz mora, posumnjali su na namjerno učinjenu štetu, a kada je mreža počela u njih vući, prva je pomisao bila da je mrežu zakačio drugi brod. Kako su mrežu izvlačili, shvatili su da je riječ o morskom psu, dugačkom 7 metara i 60 cm i teškom oko 2,5 tone. Ušao mrežu na 12 metara dubine i sve je zamotano. I sebe, i mrežu, i sve potrga. I onda kad smo dizali mrežu, smo mislili da neko na nje zakača mrežu i vuka. Ali onda kad smo dizali to skupa, i onda smo nešto vidjeli da je nešto teško unutra i smo vidjeli neka barka potopljena. I onda kad smo malo digli gore, se pojavio polako rep. I onda smo sa rampinom malim, smo malo digli još rep gore, do vrh barke. I onda kad smo vidjeli čaje, i onda smo polako nikako ga vezali. Digli malo repa i vezali za rep. Je li vas bilo strah kada ste shvatili o čemu se radi? Onaj put kad smo tega vidjeli, mislim, trenutačno strah ne može čovjek osjetiti u istom momentu, ali poslije to dolazi kad počne mozak malo reagirati, šta se moglo poklet desiti, onda poslije čovjek reagira ne na to. Morskoga su psa zavezanog za rep čuvali do dolaska stručnjaka koji su utvrdili o kojoj je vrste riječ. Na svu sreću, razloga za strah nije bilo. Pa radi se o jednoj vrsti koja zalazi u Jadran, neopasna je, to se zove golema psina ili kitopsina, hrani se planktonom, prema tome potpuno neopasna životinja. Ona je ogromna, velika, liči naravno kad se vidi ovako i na ove druge morske pse koji su opasniji, međutim ovaj nije, tako da ga treba pustiti da živi. Tako velika kitopsina posljednji put viđena u Jadranu 1934. godine. S obzirom na veličinu, pretpostavlja se da je riječ o ženki jer mužjaci u pravilu ne prelaze 6 metara. Obitava u Mediteranu, a u Jadranu rijetko zaluta. Ipak akvatorij sjevernog Jadrana odgovara mu jer ima dovoljno hrane, pa se vjerojatno zbog toga zadržao u njemu više od mjesec dana. Kako se radi o morskom psu bezopasnom za čovjeka i zakonom zaštićenoj životinji, nakon utvrđivanja vrste odvučen je na pučinu gdje je i pušten. Udruga kapetana trgova